Melbourne, Australia, November ni sompali sang ni somni. Australia Mizo News ngai thlatu te chibai ule. Achiar tu NPI buta. Tual chung chanchin. Victoria State Corona. Victoria khopui Melbourne ni sompanga chung azona COVID-19 kai thar le mithi anom lo thu Premier Daniel Andrewson apuang. Melbourne khopui omna Victoria State Sarkar chuan COVID-19 shipuya wanga rirulam boite enkolnan dollar makta duai zariat somsari seng turina ruah mana November ni somni pali hian sumpek chwa ani ang he sumtling khom chanve aya tamma hi miza somni lenna damdoi in jelong apping le sunshine venga ti saknan man ani ang state in kalpo chungchang Prime Minister Scott Morrison chuan Christmas ma ngein ramchung state in kalpo vek thei ani tur thu ni minzir top ni som pathum khan life in apuang Western Australia ero kalkhap alani ang Tasmania le Victoria chu COVID case punbel awm lo chuan November ni somni pasari atanga in kalpo thei be se ani tur thu apuanga December ni khat atrangin South Australia le Victoria po zalen taka in kalpo thei be se ani tur thu soyane New South Wales cyclone le ramkang New South Wales khopui Sydney le achevel khwa chuan thlin na takle in realte atla a motor kong ti boy thei khopin ruapo asurna sa le tin khochin clear tu te chuan cyclone atle tur thu an soya mipuite in ral ring turin an cha bok kumtin ni puilaya ramkang thin chu kumdang ain kumina anasat mel le JobKeeper le job seeker payment po sayani Tholeni ni som khan Prime Minister Scott Morrison chuan job seeker chanpuina sum fai ba ka covid shilenga wanga chanpuina sem chu nakum sang ni somni pakhat March thla thleng apos sei ani tur thu asoya job seeker ba ka covid supplement chanpuina hit sum hi kumin pol tlak thla thleng dollar zani somnga alani anga pol ku thla atang chuan dollar za somnga a ti niam ani thungang he chanpuina po se hian dollar tukleding on pathum point pani chuang ral tura chhut ani job seeker dong tu te hian kar ni dana dollar zathum an lo chuak theyang na tho na mun ain hon le tran to awangin aram mi puite na tho tir le thuai chu athil tum lian ber ani thu Prime Minister hian a soibok Pfizer le BioNTech company siam COVID-19 vaccine Pfizer le BioNTech America le Germany damdoi siam na company in zom 10 corona vaccine an siam chu mi singli sangli ya test nei ani a test hi kumsom pariat atanga somnga paruk inkar kumsomnga panga atanga somriat panga inkar le kumsom pahni atanga sompariat inkar te a te nei ani a United States Germany Argentina Brazil le Africa rama mi te nena he test hi nei ani ti Australian Health Government chuan atarlang test nei zinga za a somkwa in an dampui ti an soibok vaccine hi kum upalama atho thathu 7 news chuan puangin US Federal Remti na in November thlanoya manchwa the be sei ani tur thuan soya he vaccine hi Australia test ani vele anga a hlo thlinga man ahim ani chuan nakum tira tangin dose makta duai som Australia mi puitan chhop chho ani angti Australian Health Government chuan atarlang New South Wales MP ni mek le Animal Justice Party shwai tu ni bok emaw hars chuan ranvul ti du da chungchanga shemna dan thar parliament an pass thu soi ranvul le khoite hi nunna nei an ni pompuina dan kan mamu a rong taka soisak hi nupui fanau kuthlak angchi a poile shem an to don ti in a puang bok Australia pon chanchin Mizoram warengte marveng no pangbong mu alanilo November ni som pakhat jingdar sari vela tanga chinhriat lavabo lalsiam tharakum nile achan vemi pu sizo thanmoya fapa warengte marveng chu chinhriat lavena bowa he chanchin bot sai lai thleng hian hu alanilo no pangbo pa pu sizo thanmoya hi autorickshaw khalthina ni a tunhaya kachar lamin kong andan pin awangin petrol har sa hle a mi petrol leitumin warengte auto stand atanga
tlak lam mual let liam lama afapa lalsiam tharle an chen ommi pano pang kum Khawvel mi tenen auto rickshaw in an kala mi huan thlam lui pakhata ano pang hruaite pahnih chu lo omlok ro ti in a kal santa ani Mizo no pang pahnih te hian marble ten lo khel duna kumkomi zok chuan anau chu lo omlok ro ti in a bul hnai dewa a inthiar sana lalsiam thara chuan trap chungin aron pana local su ipabula lo vakal ro alo ti ni in a soi a inthiar zo chuan anau chu a hmutamai lova no pangpa pusi zo thanmoya aron thlenga ani po chuan a hmu bik lo awangin an mang ang ta hle a bo tan na bulmaya huan kal midang te chuan no pang trap thom an hriat thu le a trap thom an hriat chung chuan a kal son lo nia an hriat thu an soya chu mi te nen chuan an thom hriat na le a che vel te an dap ngala midang punin a hria apiang no pang bo zongin an chuak khom ngala ni leng le zan khwa an zon hnu po in an hmu zo talo ani a bo na mual hi mual dung sei tak mai ani a kong hlui thalutuk lo omin he mual hian dolai bul thleng a po a he kong hi a zo zel ani be se na nen kong dung le a che vel ram hnuai te an dap na sa hle a kachar lam mi then khaten no pang trap thom an hria ti thom omte an chui zui zel boka engma muson nai ro an nei thei ri lo ani apai na hnut chhiana thlama tanga lavak lova sangha di la oma benge sei run dung ti in dil chu sa kang ani a an be sei ro an mulo ninga ni khan vairengte khopui bial chung branch pali marveng venglai kongthar veng branch le hol veng branch te mibo zongin an thok chuak le a he chanchin bo sai lai thleng hian lalsiam thari mu alani lo ani kongpui khar le state pani sarkar Mizoram le Assam ri buai awanga Mizoram e le barlak lu nasil charkong Lailapura National Highway Mizoram chak lak na kongpui rei tak khar ani a chief secretary le DC level in biak na ten omzia ane le thelo nuwa November ni som pakhat khan lir theitang chua turin scholarship DC le kachar DC te anin belea hemi nu hian Assam le men lir theite anron chua tranta ani COVID-19 darzel lo nana dan siam bo chia man turan la omzel ninga ni khan Aizawl district chunga COVID-19 shi danna atana sarkar dan siam bo chia mi zali somruk pasari man ni in an puise choitling khom chu singa sangpua zahni ani dan bo chia an man thi mas vualo do register vonglo wantlang huna chilchak lockdown dan zomlo le social distancing zomlo te anni a siaha serchip champhai mamit longtlai le Khawvel district a po dan bo chia te man an nei nual bok ane November ni sompani sang ni somni khan Mizoram a COVID-19 positive thar somruk pasari mu chwa anni champhai bethel venga advantage biak in swa samtu te chu police in an hrechuak to a aswa samtu te hi kumtling lo me cheno pang kumriat le kumsari mi te anni hengno pang pani te hian an nuan nei to lupa hi motor khalin Aizawl lama awm dei bok awangin an pi le pu te bula an khosame home lama dalu turin ti fel anni to ani Sweetway Port longchol na ganti mai chu na march sang ni somni pakhada Mizoram le North Eastern Indian States tetan man thein hon ani don ta Khawvel chanchinthar lawrkhawm November ni thuma Myanmar in thlanna nei zo taka kanzo na thlak thlan tling zongjong te kan lompuya abikin tahana pilarin muani le pi Ebenezer siami te chuan andin na biala ne taka an tlina wangin kan lompui hle pilarin muani hian sagaing bial chin affairs minister ni na achelanga pisiami hi mizote omtamna kalemeu bial tu MP ani ang kumsang khazakwa somkwa pokhat dei to khan khati laya senator Joe Biden a chuan pu Clarence Thomas anun le za omna chu alal tiang mangin alauti chiat saka voina ero kumsang ni somni US in thlanna boy me ka hian thuthluk na siam tu turber ni na chelin pu Thomas chu US Supreme Court Justice thuthleng alwa ta wang mai
India le China border Eastern Ladakh boina chuan je omlam apan ve zela sipai le ral thuam nukir ve turin in biakna an neya thlasari z boina an nei hnuai hetianga in biakna an nei mason na chikhat ani BBC News chuan Donald Trump an US in thlanna a in bumna a omtia apu na chu US election official 10 an hnol ti an apuan lain November ni som pakhat US veteran nia thusoya Reverend Franklin Graham chuan kanram hian a chunga tringin beina atok mek ani ti in Trump le US rampum tan tongtrai pui turin a som ve thong November ni thung khan Pakistan sipaiten inka haina dan bo che in ramria India sipaite an kapa India sipaite hian na takin an chang let sia theichina India sipai pathum le Pakistan sipai paruk an thitoa rampani sipaite jinga hliam anom nual bok China chuan ngoi an chu fe nu in Joe Biden chu elect president ani lompuina thu an tarlang Chinese Foreign Ministry thupuang tu Wang Wenbin chuan America mi puite du thlan ni hi kanza in pu Biden le P Harris te kan lompui takzet ani ati US in thlan result chu la boy noi ma se Joe Biden chuan White House Chief of Staff atan Ron Klain chu aruat Pennsylvania Secretary of State Katie Brockworth chuan zitopni khan vote hiar non le tura thupek achwa lo tur thua puang chuti lain President Donald Trump a ukil te chu anin nuk dok pok Thailand rama Bangkok khopui bulloka kudam pakhat chu thunei tu 10 November ni som pakhat khan an dapa Golden Triangle atronga local ruihlo ton som pakhat lion man heng ruihlo te hi Thai poisa ba tluk le ding on somthum pariat man hu zedani China chuan Khawvel ama saber atan November ni som pani khan 6G mobile communication satellite thar chu Sichuan province atangin hlotling takina kap chuak he satellite hi China Middle East Africa le Pacific Ocean muna mangtu te tan atangkai hle don ani tahan le chevel po November ni som pathuma tang khan zandar som pani atanga jingdar le thlengwa chhuwa khap ani le ta khazong kha tunthuma chanchinthar kan pon the ani a du sakna nen min lo subscribe saka min lo like sak theu torin kan ngen chewa kar le inrin nia amun ngaya kanin mule theu don nia